Gardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjupon. Karlitang Rosmeter ang piaphan otlang no kachoklem Dilip Rongphar Rosmeter ang piaphan kacholang rem adim Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikiapen kahumridam Sonsi lakhain korphonilip MSC constituency ke parlu borpung longki hanse arong amikar inut otlang no bangphu Dilip Rongphar inut ningkan kreke thom okor jangso Karlitang Rosmeter ang piaphan Tarapung pendolamara adak atowar dante ado arleng along meklang no klemdet pen apran karmuddet bangswadim along Karbi Anglong SP kahumridam Lapen Karlitang Rosmeter ang piaphan apran karmud adim lapen kithitang abang arpum kibi adim sitame a hokpet kachini jiaphan si Karbi Anglong SP langdamlo lapen Karlitang Rosmeter ang piaphan kai phualong adak tangkep choksi thengpi kithu athang bathiplu Lasi bangso ki thitang abang arpum athak kibi athengpi kithu anda pon etsi a hokang cykelong jiaphansi ritar lip loputa SP pen pachini pong Lapen Karlitang Rosmeter ang pia hem an sitami tarapung pen borpung an palesi a hem an damlo lapen Karbi Anglong SP pen Karlitang Rosmeter ang pi asar pi lapen ate atum aphan Chetong si sorkar pen kelong nangji an ason anta long et pupu thante kang si aning pathetikang lapen inut otlang no kachoklem vek abang phua phan sitami SP pen ke thana thenki ahok akang sai pipon vek jia phan bor ipon vek poputa lamchak chipitekang Lapen pu Karlitang Rosmeter ang pia sarpi lapen akorte atumpen kachoning ridon ke kiduk hektik apot si sorkar pen kirap nang pale vek nang ji lapen ke otlang no kachoklem abang phu Dilip Rongphar phan kok that pi vek nang ji pusi SP ang no choning ridon lo Lapen Karlitang Rosmeter ang pi amen pen emi school sitami nang pi vek nang ji lapen nilisopi akumlin sitami bivek nang ji pusi Karbi Anglong Autonomous Council kachari abang phu CM Dr. Tuliram Ronghang aphan sitami choning ripon lo Dolamara Pendor Singh Tokbi, Karbi Anglong News. Sir, আজি বৰপূণকে আহিছিলে এই বিষয়টো আপোনাক কৈ দিব আপোনালোকে জানে যোৱা 26 তাৰিখে ইয়াৰে এগৰাকী কিশোৰী ইয়াৰ পৰা এজন নেইবাৰে লৈ গৈ পেলাই আধা ৰাস্তাত গৈ তেখেতক বলৎকাৰ কৰি পেলাই হত্যা কৰিলে তাৰপিছত আমি যিজন আসামী তেখেতক আমি কৰায়ত্ব কৰিলোঁ আৰু আমি ডেড বডি পালোঁ পিছত আৰু আমি ইতিমধ্যে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে জানে এই কেছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পিছত আমি এই জেগাটো চাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু এই পৰিয়ালটোক আমি চাবলৈ আহিছিলোঁ যিটো পৰিয়ালৰ এইটো দুৰ্দশা হৈছে এইটো জানিবৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আমি বুজিবৰ কাৰণে আৰু তেখেতসকলৰ লগত আমি আৰক্ষী হিচাপে তেখেতসকলৰ পৰিস্থিতি বুজ ল'বৰ কাৰণে মই আহিছিলোঁ আজি ছাৰ কিবা চৰকাৰৰ পৰা কিবা সহায় কিবা দি চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা ব্যৱস্থা আছে আমি ইতিমধ্যে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি এটা DLSA বুলি আছে সেই অথৰিটি আছে অথৰিটিৰ পৰা এটা তেখেতসকলে আৰ্থিক তেখেতক সাহায্য পাব তাৰোপৰি চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা কেনেধৰণৰ আৰু সাহায্য পাব আমি এইটো আমি বিবেচনা কৰি আছোঁ আৰু আমি লিখা পঢ়া কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি তেখেতসকলক জনাম ছাৰ ৰাইজে যে ডিমাণ্ড কৰিছিলে যে যোনটো হত্যা কৰিছে সেই মানুহজনী যে মানে ফাৰ্চী হ'ব লাগিছিলে বুলি কৈছিলে সেইটো আমি আমাৰ আৰক্ষী তদন্তত আমি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পিছত আদালতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু সেই সিদ্ধান্ত আদালতৰ সিদ্ধান্ত হ'ব গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত সেই বিষয়ে একো আমি কমেণ্ট কৰাটো অনুচিত আৰু ছাৰ এটা কৈ দিব যে ৰাস্তা যিটো প্ৰথমত আহিছে এইটো ৰাস্তাটোৰ বিষয়টো আপোনাৰ আশাটো কেনেকৈ লাগিছিলে ৰাস্তা কিছু আমি দেখা পাইছোঁ হয়তো ফৰেষ্টৰ মাজে মাজে আহিছোঁ গতিকে এই সম্বন্ধে ৰাস্তাটো খুব ভাল ৰাস্তা নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত মোৰ ধাৰণা আছে যে চাগে এইটো কাউন্সিল বা যি এপ্ৰপ্ৰিয়েট অথৰিটি আছে বা ফৰেষ্ট অথৰিটি তেওঁলোকে ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিব বা মেৰামতি কৰিব সেই বিষয়েও মই আলোচনা কৰিম Khat-khati gotom basti along enut sopon pol PWD along lika cerai aphan kabor I. Thang-thang ni phahini arni borjan MSC constituency angkangarlo khat-khati gotom basti and its 36 4 lane adung khat-khati and its 39 bongrung arong pen gotom basti kacheling 4 lane towar chikok an adung PWD atowar along lika cerai aphan kabor I. Enut sopon pol pu abang pu PWD along le parlusi. Amithang ahem kachi kimji aphan boundary wall mati concrete wall selam pon pangcheng bomlo laso boundary wall nordong kihut PWD along lianta parlo ponsi PWD atowar anta phalang no pon etlo rada property ke pahino ke konar aja kongsi kelong lopu arjudami melam
Pinpur dami laso bondariwal kaselam ji aphan nordong kihut PWD along le parlo detsi towar pi daisap an bondariwal kasemar ji aphan towar ajam setami bipon heklo lasira ratum theklong si bongrung arongara ratum adim an humridam si langchari damlo laso ahut PWD asai kamatum aphanta birta pc PWD asai kam PWD SDO probhat be JE mitu kalita atumta langhumri si tongsekot pen PWD asai kam arona tengpen sopon polaphan isi public properties ke panahok lapen PWD along de ke parlo ke chokche theklong si isialo sopon polaphan palipu lapen methangalong le ko anlo kido laki land and revenue atumsi chini poputa thanpon lason si bongrung arongarat sai klembang phu molenteron pen kaning jepon ke labangso PWD along le kacherai ji enut sopon pol aphan arona tengpen ing sainangji athe enut advocate pupen chepang tang oi si lapuson asai claim lo alang li sopon pol ke Karbi Anglong asor takali Dimapur Nagaland asor koson si longle kenam longlok lo lapen land and revenue asai kamatu munit langrai pensi longle pata pinangji nona teng pithapi pru abangke chokche puta lamthe paklangpon PWD atowar ke parlu pondet ke PWD lapen land and revenue asai kamatu chilang pet pen arona teng pen ing sainangji lapen nelitum ta nang cerap nang cetodun poputa molen teron lapen arisang hotum pen joni ripon Bokazan pensar kurube Karbi Anglong News. Kechengsi Karbi Honghari amai lapen Karbi ningkan kimi amai kepadupon. Singhason keparlo longit lang parpan arong along thang thanga chikloni phai CR ni Karbi Honghari amai lapen Karbi ningkan kimi amai talonpon. Bang swama helong Karbi ningkan kimi kosonsi nang keman mapu lahai hu yalam sitami chethanpon. Bang swamai ke japona bang phuatum lagi maipu dhonsing inghi lapen kongchun bang horen terang lapen dipu district Karbi Honghari amai kongchun bang ake hai rajen be lapen dhonsing hanse lapen penang an ke the ki dinga tum che tongdun si bang swamai pachun ponlu lapen bang swamai long ke japon abang phuatum Karbi ningkan kimi koson si nang kemanma lapuson alam sitami bang swamai long che thanchi mun ponlu Tangte labang swamai long ka chethan pon alam thil arjuponik sina Council authority paisat tanggawe stamel ajang nil tum local MSC lo alang ni council along ke kalang lo iam lo bolti stamel alang ni jongyung ben sinang pilo asabo la hai siga kriphan wo ke nam fan la pengela gene don rap mande sarla don ben mo nang tum an san turamo pusang gadu ko la hai na ne la bang sobang hedi nil tum prang bang gela sona ni kan ni la putalon mom la na nil tum na kesi gdu tamela kapek po cingrum po jirpo tum ben cingrum po la son si nil tum la son da talon du bom sitame thong haria mai nil tum kenge non hela pada aron barin cingrum mai pula bang so paduji pula hala so bang muni tum hanil tum parjunang ko ma de ko son si pangrum ma gari motor hai tik nai do sipahem ku bang me pu tela da akisung doji ko son si nil tum bang la bang so central committee tum nil tum long wang lo la so bang ben nil tum la da Singason awa longri lasan si mana Singason abang so longri mai lo mate hong hari mai Karbi hong hari mai tu sing de so sing de pen ni tu kukia sai si deng ma pulo inga labang so asai ke deng nai bang kenang sat ku sinin tu la cheng si la hong hari mai pen ni tu la maksud ni kan demi kartu kata mana ya andeng bang ke la ke andeng thong ke ba ni la stam ni tu la hong hari mai pen bang ke ada Singason hong hari mai pen bang ke sini sudah sila Nongkrong patwa klamalong ta Karbi ningkan kimi talonpon West Karbi Anglong Hamren rong sopi angkang Ward number 3 Hamren constituency ke parlu Nongkrong patwa klamalong ta pining surihni ra ingkora plia farman kecheng si thang thanga chikloni phai siarni Karbi ningkan kimi aliralon pen talonpon Bangso ke talonpon amailong Nongkrong oveching thur committee atum pen chepatir biponsi bangso along rong arat pen danglok ke thekiding atum pen cherap chetosi bangso arni mesen pen talonpon lo Sonsira ramai piki pado ponalong Nongkrong oveching thur committee amai pu Mohendra Singh bepen mai chepahem pu ponsi alang litum pen kachup hapon aluhi sarpo Karbi recho long sing rong hangsitami aluhi sarpo aman pen chetongdun
lapen son thak thak si halapu Karbi lochar lia song mate thi hek pen KSA Hamren Regional Committee amai pu prosonto ingti Hamren Head Branch pen mei pu Timothy rongpi kongchun bangsona sing terang NGO claim bangpu Abraham Teron umlarong habi khor singkro Hamren KSS amai pu lapenan partami arisang hotum chetong dun pen bangso ningkan kimi katalon amai RDP pon si aliralon pen talon pon Hamren pen Birson ronghang Karbi Anglong News Ore we apor nang itu malong ada Karbi lunkan sorry Karbi lunkan timi katalon along ada lunse pi lunse ko chu phapon do ko se adong sa bangso komanmat alun se pi la pelunse ko se chu phapon Ile tom kachopapon alun sepi la pen alun sepo ko la hello Karbi Anglong long among ka thangklong abang pi kachenghon itomang jirlo Robina Krupi lapen itomakorte lo Menderson Phangchu alang tombang hindi pen si pinong we apor bangke ile tongpan jumesen alon ile tongpan nangapar rupon je phanselang tongpan tum chuhang pon lo Sunod na lang tum na bangso jay make deng ponalong at hipi jan pon rong ru kapeklar nang lapen riso ijang cingkur nang kalau bangso at hipi kopi kamu tak bersih untuk bangso hipi jan pon bata pan bangso gertai lang pan ali kaplar labang so thi pi ge en pon la hello peni rong ro bolong isi kapaching thor kapache large pan ison soni kemia ot anat ke no son an pen me isi labang so ning kan mi pen bilo bolo nang te itum ening chipi mi mo chot ji me la pen ko itum chipaklar pon chot ji me rong he rong group he ta me chipaklar kledim ta me labang so thi pi en lo bodang te itum pilo ho Sipaklar pol muchot po lapen sipang thir pol muchot po labang so si tum enlo lapen risunim so tum phan paching thur nang po the pi gena pol bang la lo ke charli anat punon kapre ki khela dula hi non puno kapre Karbi jutang khaya phan punon kapre ka phan me risunim so tum me kapa pihu pen pol itum ke paching thur ji phan lapen alu se ke ching thur ji phan posini tum en pon la so the pi gen pon ke nono itu la bangso jay make Pato dam lampen noran, masalah pasal jam ini tu nampak orang ni kicun di dalam kapal si komat, abang bukan sih nana tu kacuru kata dia kongkang tu lah pasal jam ini kipilong. Labang so ajai make pen apot ile tom kachoro kang tung la hello aprang si lage rong group kachari pon gamora ke hai la pen apart me don maker adon tina tum phan me nili tum heme jangre pen senglok adon tini tum kachirung kachirek do khala bang so kachirung kachirek pen tum adon tin me pipi pu bangawe la bang so aninga rong pen se bang chirung chirek mong lo la pen pi pon lo la pen la bang so kachirung kachirek pen ajok sili tum la bang so mai kichun monji phansili tum matha pon namlo lapen penang atum ningme ningdu pen business ke claim atum komane ke plan ke phi sakuri bakuri labason ke claim atum latum men me tu bison soni loop chupisi ison soni pe latum nangra bonlo akhia dat pen lapen hala tum nang ke pidu atum phan me pini media hoi pen akiru people pick lo alang tu labason ile tum aphan apar panjan nam de therong aphan nang matha nang matha don si pini la bosona por ke me akhia dat pen bidi suri pele to phan nang ke pidum si alang tom ana phan be pini nang chera don tom ana phan deli media hoi pen alang ba mari tom committee apar panjan ram lekhe a committee hoi pen pini le tom media long pen liang tom hana kiru people pick lo Tanjan ram lekhe pathua klamalong ta Karbi sengkan kimi talonpon Lakhak inquire phonilip MAC constituency ke parlo panjan ram lekhe pathua klamalong ta thang ni phai siarni Karbi sengkan kimi talonpon bangso ke talon patir pipon lake ram lekhe arong pensi patir pipon lo bangso ke talon hut athe pkn pon lake rong rup peklarna reso ejang paching thorna pusi athe pn pon lo ada porphainer kep alompen rong asar ke theke ding atumpen ajok lama ingthor pon lo laso phi ke pathua sonche pate pon lo arni kangsam porphai trok malompen lotuna jo karletang mon teron amen pensi bangso alutun paman pangcheng ponsi kelun kekan padupon lo lapen kelun kekan atum ana phantame nong e pipajir pon bangso alutuna jo ahut nongnam kachi thangklong lun sepi sangpi robina krupi lapen mindar phangcho toma phan chupapon lapen rong esi cheto pet pen ajok mesen mi pen sengkan kimi katalon pachun ponlo Joki holapen Philip Tisso Karbi Anglong News Naso Karbi nengkang kimi aja eme kedeng pon ke ni tum peneng pan nengkang ni thomlo
kipechok lo nasi lakato ka we palondet pe non pinu we ajo lo tun ajo ke kalitang montero na men pe na jok sini tum tamang so pe man pon Ada nana tu labang so pini aja mek sikit hedung kedeng hek labang so puthak nana tu da samet ke non ka kai ke dihin nung ko asla dihin mo samet nang ka ke nana tu rombe ram hek la pen meaning do pen ka chirung ben do paman na bana nanu ka pek kera labang ke ni tumrong me daga chirung do lapen ke mane ning me ning do son ke pita do ning kang sam karbi ning kan ti mi ke palon the ka pod son ning kang sam ke chipi tum da do thang ni phai hini bhomta arni chinthong constituency arlo umnem senar arong amikar sarsing senar lapen basapi hanse pi atumasopo akleng bida sing senar alangli tekok tiki akesu cholong lokpena jok ningkan krip ho chechak nanglo lasi labangso akeso ke pameji aphanpura hemalong kedo akhi hadat longle phelang anta pedam lablo bonta kemi angthegawe nono bangke alang litum keso kachelang ji aphan abidi kejut ong asonsi nangmanlo lasi Karbi Anglong akit heki dinga tuma phan lapen Chinthong constituency MAC avisit kro lapen anpar tami Karbi Anglong autonomous council kachari bom abangfu Dr. Tuliram rong hanga phan nangrap dun vek thapusi kachoningri padupon sonsi alang litum along kelo nangji adim kepipon lake eko number 746610088383 lapen contact number 60023 1464 along humri lote alang litum along nang litum pen akirap li ikpopusi pachinipon Kadom Karbi Anglong ni kilang arada phan nilimen martin engling noni likido ke Chinthong constituency dak umnem arong along si noni lido nili nang kahumri ya theke non dak itum Karbi Anglong kacari atum atok anu kapili damde adim do ulang lasi noni li tuar pen chinglok hospital kawe lapen dak kisung ko ansi kisung ilitum Karbi atum dak kedo kisung la hai nang kachini ye phanse nili nang humri lo lapen noni li nang theklong lo lapen dak noni li kedo ke senar hem sinoni li do lase nili dak kedo ye theke ladak ningkan kre polo ladak ausu kisu stame hospital kahelo pen doktor kawe ba kiduk pen ajok ilitum alang litum se chelang thek thadet lo la se labangsu se kachelang ji aphan kisung ajoi ni se nili phan nang chuhang pen se nili wang se la kisu bang phan nang thek long lo la pen alang li ahok lo alang li so pik lo la pen akeng ta dam thek thadet chot takal de sinona bangke alang li thur an ton e kangni an ton e kichon ton e la pen alam ta ning ye thek thadet lo la se tim Karbi Anglong phan bate rada phan nang rap dun ji mene pu kachuning ri ji pu pen se nili phan nang pe klang pi tha rada phan pu se nili phan nang hang lo la pen nili wang lo se non nili kisu abang pu la pen dak a hem asora phan nang pe klang pi po vek po sinang litum deng nang chi thil on litum ke visit kro se duri ram rong hang se nang litum nang rap po pu neng nang chi thil nang litum sat ma ilitum doktor Tuliram rong hang ke doktor nang litum doktor duri ram rong hang phan ang chuning ri lo nang rabek tha nang litum te labang suaw su ke ningkan kre polo ki sustame non pinyar nin tala pusi dulola si ilitum doktor Tuliram rong hang ke kisu kyun e bante konanan ne lapu kang buta batum phanan talang like kapiyok dun vera bang la si non talang like nang rap vek ji pu nang litum neng chi theklong lo kadi la nang rap litum mang ala sinang rap vek po pu sineng chi theklong lo alam ta ve aki ta ve me thang chu tek the yun tek the akeng ari ta bung e dam thek thadat lo ki chu yun da thek the asinang litum neng kan kre phoge la pu ansi alang like dam thek the du kok lo kadi kan kre phoge me thang ta chu thek the yun tek the lo an ki phin lok sini litum kuning ri lo nang litum phan asinang rap vek po pu sinil tum neng nang chi the lo nang limen ke pasapi hansepi dakum nem sinararong di
plong kro arongarat atum tak Karbi sengkan kimi arni pache tondun si talon pon. Lakha cricket hom langhin constituency ke parlo dhenta ghat plong kro arongalong ta Karbi sengkan kimi arni pache tondun si HSLC lapen HS asat langki unduna tuma phanta arjupon. Bangso mai long alhiaman pen kache tongdun laki rong asar kang bura kro dorsing hansi lapen bidi sar khon sing kro lapen penangan man peng ki doatum chetong don renti lapen kinam tang Karbi Youth Festival along keng dongdang ki kat along sitami pardun ron pen sengkan ke thom ke chengsi anong ewan bom abang fu robi sing ing tia phantami archopon sonsi sengkan kimi karchodun along pathua son laki keng dongdang ki kat son suri kachewung hambi ke pathu lun kimi ke kan kachepate he hui chepate pon sonse non kewangji asengkan anak sose aliralon cepi ponji pusi long kro arong asar hinpen nang pachinidon sonse bangso katalon amai mesen pen Karbi ningkan kimi katalon aliralon pen pachun pon samilang so pen long pamoning ti Karbi Anglong News ningkan kimi karcho mate katalon Karbi ningkan kimi karcho katalon ke nilitum rong metric pass lapen higher secondary pass alak tum halsami karcho pon padolo lapen keng dongdang ke dong Karbi ya kimo long nilitum hako ipi pen keng dongdang ke dong labangso keng dongdang ke dong sertali naningkan Karbi Youth Festival along nilitum arong pensi ningkan ke thom stame nong e bangke wando lasi labangso anong e gewan kota nilitum pinisi archopon iglo tum pining asingkan sini tum kecengsi Karbi ningkan kimi ke karcho mate katalon ke pado cengla prorong nil torong e plong prorong ke wang jilang aningkan nilitum lanso sesi aliralon mate cipi pon sini tum uthot metric pass higher secondary pass lapen sontak thak anong e ke wana bang pu bang pi tum phan nilitum anso sesi archo ponsi nilitum aliralon cipi ponsu jilang nilitum nilitum rong esi jongjong cirung cerek pen cerap ceto pen sinilitum labangso Karbi ningkan kimi karcho mate katalon nilitum kipadopon nilitum lapini arni si phan sinilitum Karbi ningkan kimi karcho mate katalon pini arni si mate ningbeajo lapuan sinilitum hotpon ikchon sun kana melin rong esi lapu